Assalamu алейкум, Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулары, кыргыз эли, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 6 февраль. Жумуш кандай болуп атат Москвада, Яндексте. Өзүм дагы 2 күндөн бери нормально иштей элекмин. Ошол туугандар, жумуш кандай болот, анда чогуу көрөлү. Силерге жакшы көрүү, мага жакшы смена, жакшы клиенттер. Эртең саат 6-дан 43 мүнөт өттү. Коэффициент күйүп турат. Лужанын ичине кирип турам. Так, пробегти 0-га коелу. Пробегти 0-га коердон мурун айта кетейинчи. Баягы бир байке сурап аткан комментарийден. Мынакей азыр мен Ада турат, аны 0-га коюш үчүн моуну бассаңыз алмашат. Мынтип. Бул 9-тан ичип атат азыр машина. Ушуну эле 0-га коюш үчүн могу жерде reset деп турат. Так, ушуну басып турсаңыз эле 0 болуп калат. Мынакей 0-га түштү. Так, кеттик анда линияга чыгалы, бисмилла деп. Минимальный заказ 830 рубль болот. Так, заказ күтөлү. Uber'дин заказын берип атат. 152 менен. Алалычы. Кайсыл жакка барат? Так, линияны чыгып коелу. Кеттик анда туугандар. Иште кылалы. 4 мүнөттө туугандар. 608 рубльга. Мага Яндекс 830 рубль төлөп берди. Поликлиникага аташкан алып келдим. Так, Лужанын ичиндебиз буюрса. Линияга чыгабыз. Коэффициент кандай келет? Мыякта коэффициент жок. Коэффициент менен алыш керекпиз. Ошондо жакын жерге берет. Заказ жокко. Уже 2 мүнөттөй туруп койдум ба? Заказ жай болот бүгүн. Без коэффициент берип атат. Алыс жакка барабы? Ойлобойчу. Кайсы жакка бармак экен? Бул коэффициент менен буну алабыз. Шек. Жакын жерге бармак экен. Ай. Мейли. Мага заказ каралы. Бул эми жакын жерге барсын. Заказ туугандар. 50 минутада. 1339 рубль. Так, кайра эле заказ алып койдум эле. Кайга кетти? Ой, кайра айланып кеш керек экен. Кеттик анда. Центрдан навигатор кичине катып келди. Бирок болот, ушундай иштеп турат эле нормально. 466 рубль. Центрдан эч чыга албай койдум. Азыр могу заказ салдым, бул да Uber'дики. Албай коеюн десем. Так, заказ күтүш керек могу центрда. Платный парковкаларда. Кеттик эми Uber'ди косу дагы. Алып чыгып кетели центрдан. Сергитип сезимдин канаттарын, сүйчүбөз алия дарактарын, сагынып баргасыз эстей берем, санжылдыз ажарын талашканын, саргайтып өткөндүн барактарын, сан күндү сен жок деп жаратпадым. Сынбадым сенің
жарашканым сыздатып жүрөктү канатпагын жалгызымсың жалгызыңмын аярымсың аярыңмын сен мени түшүнгөн жалгызымсың айлуу кеч аппак кайың сыр бар жан билбес мага дайын сыймыктуу ошол кез сурап алсыз самытып алсыз айталан сайын сабылып жүрөктү чалат жалын сезгенде күн өтүп баратканын сыймыктуу ошол кез сурап алсыз саналар сени издеп барат жаным жалгызымсың жалгызыңмын аярымсың аярыңмын сен мени түшүнгөн жалгызымсың. 7-ci заказ. Домой менен анда дагы. Центрден вообще чыгарбай койду. Нары айдап, бери айдап. Домой вазып койдум азыр эми. Кичине чеккереке чыгып бузуп жатып эле. Кайфсен көбөйүп калды бул жакта. Так, город. Кар жаап атат. Кар жааганда кайфсен күйчү эле. Көбөйүп калды го. Saat 10'dan 26 minut öttü. Men эми 7 заказ кылдым. Жата бүгүн жумуш слабый бою жата. 3281 рубль иштедим эми. Ошентип туугандар мен 7 заказ кылып, 7 заказдан 3281 рубль иштедим. Şimdi үй жаққа келіп қалдым. Лера Марленге. Saat болса 10'dan 50 minut өтіп қалды. Қазір Лера Марленге кіріп, теге душтың суысы істебей қалыпты. Сосын алмастырып қойыншы үйге барып. Сол туғандар анан үйден чай-пай ішіп қайра іштейбіз. Көресі. Ошентип туғандар 2'den 40 minut өтіп кетті. Почти 4 saat. Жүріп қойып тұрмын. Линияға шығалы еме. İşteyli. Так, мен тұрған жерде коэффициент бар. Пробка 3 балл дейді. Коэффициент әрқайсы жерде әрқандай болып күйіп жатады. Так. Уақытан минут. 1.31 менен платная подача дейді ғой. Yok, çocuk gitti. Gönlüne vereceğim almakmın. Batmayın çok hani. Oy gittik anlatıkanlar. O ram bu ram. Onuncu zakaz. Center'da. 336 рубль. 6 минутада. Бүгін Center'da менің өшетім ұқсайды. Вообще Center'дан чығарбай қойды ғой. Шығайын десем еле шығарбайды. Ол кішіне шетірек жақ болса екен. Центрдан шығып өтпесе. Жақын жерлер пробкада. Так навигатор шүгір жақсылышты қалады. Üçüncü zakaz тұғындар. Жарым saatта. 798 рубль. По делам менен келдим мындағы. Центрдан вообще чыгарбай койду, ё-моё. Айла жок по делам бастымдан. Ушул жакта иштелем, бул качан өткөн эми центрдан чыкканда. 5:40-та. Biraz istep zaman болот экен дагы. Ай,
Мықты істелші, пробка жоғырақ шықты. Центрде вообще olбай қалды. Баш ұрып кетті. Кішіне жүріп пробка жылы болу. Кішіне жерге таштап. Жүз заказ. 20 минутада 502 рубль. Saat 6'dan 4'ünde kaldı. Qayra liniyaga chiqamiz. Qayra booster bilan 1.38 koeffitsient bilan. Xalos. Liniyadan chiqamiz. Так, бүгінгі 131 км жүріп қойып тұрмыз дағы. Daha жүрөбүз. İşte еш керек. Он алтынчы заказ. Үй жаққа келіп қалдым. Бұл жақтан кеткім келіп еді. Что-то мойра әлі іштеп тұрады ұқсаймын. Пробкада 6 балл болып кетті. Центрда. Мойраян қойып, қиын болып тұралы. Так, кішіне іштеп тұрады. Үйді өсті. Ең арзан заказ oldu ұқсайды. 9 минутада 203 рубль. Кейінгі заказ алып қойдым. Қайқаркен Братиславская улица дейді. Мой район іштеп атам. Қазір пробкада еще погодада бұзылып кетті, жолдар жаман. Шо ақыры мияқтылы қыбырап тұралычы. Saat 7:30 болды. Ақырғы заказды алып келдім. 24 минутада 671 рубльға. Люблинадан. Ерте мен Люблинадан бастадым еле. Қайра Люблинада бүтіріп атам. Ошол мен туғандар бүгін 19 заказ қылып тұрмын. 19 заказ менен 7660 рубль. Пробег 170 км жүріп тұрмын. Машинаны жүріп тұрғанда 9 saat 54 минут. Почти 10 saat жүріп тұрып тұр. Күміштеген аз эле иштеп қалдым ұқсайды. Saat 8 болды. Ерте мен 6:40-та шыққанмын. 8-ге чейін, бірақ ортада 4 saat ес алдым. Үйде жүріп қаладым 4 saat. Сол туғандар 7660 рубль. Мұнда минус бензинге 850 литр шундай кетті де. Минус обед. Минус қылып қолы. Үйден іштім, бірақ ошондағы минус қылады. 6300. Мұнда минус 1800 рубль аренда. Мен машина өзімдікі, бірақ біздің көйчеле 80% аренда айдайбыз да. Ошон үчүн мен аренда минус кылып атам да. Ошондо 4,5 миң иштеттирбиз бүгүн. Если аренда алгандачы. Башка адамдар болгондо да ошондой иштемей экен деп ошон үчүн минус кылып атам. Ошол тугандар бүгүнкү 6 февралга болгон жумуш ушундай болду. Жалкоолук кармап араң иштедим. Эртең мененки заказдарда тандап отуруп, таска жолугуп, чыгып ошентип иштедик. Машина алгандан кийин жалкоо болуп кеттим вообще эле. Ошол тугандар, кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Комментарий жазып, лайктан басып, подписаться болуп элек болсоңуз, подписаться болуп коюңуз. Ошол аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат.